Yomba ntafite abashinzwe umutekano byari kugenda gute? Wowe imbubonye sene bakoze mpuye n'abantu bangana ikibarenga 8 muri kodo sinzi mba mu minota 2 abanyarwanda bazi guhururiza no kwica. Ibyo bivuga nzanabisubiramo mu byo mvuga no guhagarika ubwicanyi mu Rwanda kuko baranabigaragaza mu mico yabo. Aka kanya bagombaga kubikora. Bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 ukwezi kwa gatatu 2026. Turi ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Paul Rusesabagina ngo nakabuza agiye gusimbura Kagame. Abanyamerika biravugwa ko bamuri inyuma kandi na Kagame ngo abizi ari umugambi muremure kuva kera, akaba ari nayo Perezida Kagame yashatse kuburizamo akamushimuta, ariko nabyo bitigeze bimuhira. Turabigarukaho muri aya makuru. Tshisekedi yashinje Perezida Paul Kagame kandi ko akomeje kwitwara nk'inyeshyamba ubwo yari muri territoire ya Bandundu aganira na ba chef coutumier. Yongeye kwifatira gahanga wahoze ari Perezida Kabila, avuga ko abitwa ko barabayobozi ba Kongo nta kindi bari cyo usibye abacyancuro bakoreraga abandi banyamahanga mu kwica abakongomani. Aha yavugaga wahoze ari Perezida nyine Joseph Kabila. Turabigarukaho. Jean Paul Nkundireza umunyamakuru mu Rwanda ukunda gukora ku manza z'ubutabera avuga ko afite ubwoba rukuza asubira mu rubanza rwa Victoire Ingabire kubera kabona ko rurenze kandi ruteye ubwoba, ngo rurimo politike, rukabamo inzego z'umutekano, rukabamo n'ibindi bintu byinshi. Turabigarukaho muri aya makuru. Ni nyuma yuko Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga amubwiye ko agomba gukurikiza gahunda za leta akita amagereza aho bagororera, ariko Jean Paul ntago abyumva kuko avuga ko yahagiye bakamukurira y'amenyo, aho rero atari kugorora ahubwo hari ugukubita no kwica. Umuhanzi akaba umuyobozi w'abahanzi ndetse akaba n'imirimbanye Badrama avuga ko yarusimbutse mu gitaramo aho yatewe n'abantu basabari benshi yataza kugira abashinzwe umutekano we ngo yari kwasiga gatwe. Iki gitaramo cyari cyateguwe n'uwitwa Ruti Joel muri leta ya Indianapolis. Ni ibintu yavuze ko bidakwiye ko umunyarwanda wese, naho intore zibabwira ko ari akantu gato kamubayeho n'ibindi biri mu nzira mu iterabwoba ryinshi. Naho Nduhungirehe Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda na Willy Nyamitwe wahoze ari Minisitiri w'Abanyamahanga akaba n'intumwa nkuru ya Pierre Nkurunziza wahoze ari Perezida w'u Burundi. Uyu Willy Nyamitwe buhagarariye Burundi muri Afrika yunze ubumwe. Urugamba rw'aba bagabo babiri rurarimbanije, baraterana amagambo ku bijyanye n'imiyoborere ya Afrika yunze ubumwe ndetse n'ibyavuzwe kuri kandidatire ya Macky Sall. Nduhungirehe avuga ko Perezida Neva akomeze kuyoborana uyu muryango igitugu ndetse n'imiyoborere mibi, mu gihe Willy Nyamitwe amubwira ko nta cyabujijwe ndetse nta tegeko ryishwe mu cyiswe silence procedures gisaba ibihugu kugira icyo bivuga mu gihe hatanzwe kandidatire y'umuntu runaka ukeneye gushyigikirwa n'ibyo bihugu. Ikaze rero mu makuru yacu arambuye. Iyi ni No Lie Talk Show, na kinyoma, aho dukubitira ikinyoma kubuye. Kora share, subscribe na like, udutere inkunga, ube n'umumambure kugira ngo ukomeze utere inkunga itangazamakuru byigenga rikugezaho amakuru ya nyayo. Amakuru yacu tuyahere ku mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Mu gihe Paul Rusesabagina yafungwaga mu Rwanda, yashimutwaga akava muri Amerika, indege ikamukura Dubai imutwaye Burundi, ariko bikarangira ageze mu Rwanda. Ngo Perezida Paul Kagame yashaka kuburizamo umugambi muremure Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite yo kuzashyira Paul Rusesabagina ku butegetsi. Ibi bije mu gihe bivugwa ko Paul Rusesabagina agiye gusimbura Kagame nta kabuza nyuma y'uko Kongo itunganye. Abanyamerika ngo bamuri inyuma kandi Kagame yarabizi kuko ariyo mpamvu yagiye amukurikirana, ngo n'ubu kandi amaso yose ari kuri Paul Rusesabagina. Inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo zihora zimukurikirana muri rusange. Hagati aho kandi Paul Rusesabagina akomeje ibikorwa bya politike muri Leta Zunze Amerika. Amakuru atari ivumbi dufite nuko ari umwe mu bayobozi ba Rwanda ba National Council for Democracy in Rwanda, ishyirahamwe mpuzamashaka ruretse gushingirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize. Ubwo Amerika yifuza gufunguza Paul Rusesabagina, aho Kagame yari yavuze ko
ibi bitazakunda keretse Amerika ibanje gutera igihugu ikagifata. Anthony Blinken wari secretary d'etat wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru, yavuze ko hakenewe regime change. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite gahunda yo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Wabyemera cyangwa ukabyanga, aya ni amakuru ya No Lie Talk Show dukomeje kubagezaho. Amakuru dukura kandi mu masoko atandukanye avuga ko Paul Rusesabagina nyine ari umwe mu bantu bagomba gusimbura Paul Kagame ku butegetsi mu gihe kizaza. Amakuru yacu tuyakomereze muri Congo, aho Tshisekedi yashinje Perezida Paul Kagame ko akomeje kwitwara nk'inyeshyamba ubwo yari muri teritwari ya Bandundu aganira na Chef Coutumier. Yongeye kwifatira gahanga Perezida Kabila amwita umucyanshuro wakoranaga n'amahanga, no kuvuga u Rwanda, mu kwica abakongomani ndetse no gusahura igihugu cye. Ibi Tshisekedi yabivuze mu gihe amasezerano ya Washington asaba u Rwanda kuva muri Congo n'ayandi mananiza, nawe akamusaba kurandura FDLR. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi hari batayo zamaze gushyirwa mu gace ka Gisangani z'abasirikari ba Congo zigamije gushaka abarwanyi ba FDLR, ndetse itangazo risaba ko bashyira intwaro hasi naryo ryasohotse. Muri Nord Kivu na Sud Kivu haravugwa kandi ihindagurika ry'abasirikari ndetse no kuva mu bice bari barimo muri teritwari za Rubero n'ahandi. Bivugwa ko ari ukubahiriza amasezerano ya Washington, ariko ni ibintu inyeshyamba zihakana zivuye inyuma. Perezida Tshisekedi hari umukardinali uherutse kuvuga ko ari perezida udasanzwe, ndetse umuhate n'ubushobozi akomeje kwerekana mu gushyira Kongo ku murongo ngo bitigeze bigaragara bibonekaho kuva ku gihe cya Mobutu, n'urugero rwo gukunda igihugu rwe ngo rurarenze cyane. Dusubire mu Rwanda, aho umunyamakuru ukunda gukurikirana imanza za politiki Jean Paul Nkundineza mu kiganiro na Eric Bagirubusa avuga ko urubanza rwa Victoire Ingabire rukomeje gutera ubwoba, ndetse kuri we ashobora kuzaruvamo kugira ngo amahoro ahinde. Biragaragara ko uyu munyamakuru yaba ari kuri pressure y'inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubutabera mu kugira ngo agabanye kujya atangaza imanza batavugira mu butegetsi, avuga uko byagenze. Ni nyuma y'uko perezida w'urukiko rw'ikirenga ngo abwiye Jean Paul Nkundineza ko agomba gukurikiza gahunda za leta, ndetse akajya avuga ko gereza ari igororero. Ibi Jean Paul Nkundineza ariko mu kiganiro yatanze asa n'utabyumva, avuga ko igororero ryamukuye amenyo, yakubiswe agakurwa amenyo, aba adakwiye kwita igororero. Ni mu gihe kandi uyu duherutse kubabwira inkuru ko konti ze zose zigifunzwe, kandi ubugenzacyaha RIB bwanze kuzifungura, bamushinja kuba ari umwe mu basympathiza cyangwa se mu bashyigikira abatavuga no mu butegetsi, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze. Hari n'andi makuru avuga ko bamwangiye kujya hanze, bityo akaba ariyo mpamvu yabavuga ko atazasubira mu rubanza rwa Victoire Ingabire, ko ruteye ubwoba, ko rukurikirwa n'abanyapolitiki, abatavuga n'ubutegetsi ndetse n'inzego z'ubutasi. Amakuru yacu rero tuyakomereze kuri Badrama uvuga ko yarusimbutse muri Amerika muri leta ya Indianapolis mu gitaramo yari yitabiriwe cyari cyateguwe n'uwitwa Ruti Joel. Uyu mutaripfana mirimbanyi Badrama, umurevolutionnaire niko yita, avuga ko akaba n'umuyobozi w'abahanzi manager. Avuga ko yahohotewe ndetse hari abantu bashaka kumuhitana iyo ataza kugira abashinzwe umutekano. Amakuru atari ivumba avuga ko Badrama ibi asa n'uwari wabiketse, yitwaza abashinzwe umutekano 4 byanatumye nyine bamurinda kugira ngo akomereke, ariko avuga ko uko yabibonye hari hagamijwe kumwica no kumukura mu nzira akaba yarusimbuze. Abatavuga n'umutegetsi bo mu Rwanda bahora bari mu bibazo byinshi, gufungwa, kunyuruzwa, kwicwa n'ibindi, ariko bari hanze bo ni akamaramaza, kuko akenshi usanga ubwoba bwo mu Rwanda bwarimutse bukagera ina. Abanyarwanda benshi bashyigikiye FPR akenshi usanga bashyira mu bikorwa politike zayo mbi cyane zimeze nk'izi zo guheza, akenshi batabitekerejeho. Ibi bigaturuka mu mwera uturutse ibukuru bwira wakwiye hose muri rusange. Amakuru yacu tuyasoreze kuri Minisitiri w'Abanyamahanga Nduhungirehe urebana ay'ingwe na Willy Nyamitwe uhagarariye Burundi mu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu rugamba rw'amagambo byerekeranye n'imiyoborere ya Afurika Yunze Ubumwe irajwe imbere na
Perezida Evariste Ndayishimiye ku bijyanye na kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal ubu ushaka guhagararira Loni mu muryango w'abibumbye. Ibi rero bari guterana amagambo mu gendo Nduhungirehe ashinja Nyamitwe na Perezida Neva kuyobora Afurika yunze ubumwe buhumyi bashyigikira kandidatire ya Macky Sall batabanje kubaza ibindi bihugu, maze ibintu bikaza guturika ku munota wa nyuma. Nyamara Nyamitwe avuga ko gahunda na procedure byakurikijwe yitwa silence, aho buri gihugu cyagombaga kuvuga ibyo gitekereza, kandi koko ngo byaje kuvugwa nubwo byaje kuza kuvuga ku munota wa nyuma. Intambara y'aba bagabo ni intambara ikomeye cyane. Hari benshi ku mbuga nkoranyambaga bayinjiyemo bavuga ko n'ubundi Nduhungirehe asanzwe ari minisitiri utaripfana ku mbuga nkoranyambaga, kandi ikibangamira u Rwanda cyose akizaho. Hari n'abamushinja ko ari minisitiri wa social media aho kuba minisitiri w'abanyamahanga. Burundi n'u Rwanda bakomeje kurebana yengwe guhera muri Afurika yunze ubumwe, muri Kongo ndetse no ku mipaka y'ibi bihugu byombi. Ni amakuru ya No Lie Talk Show aho dukomeje gukubitira ikinyoma hakuwe. Reka tugushimire ko wabanye natwe. Amakuru yandi nayo mu kanya ku isaha ya saa 8. Kora share, subscribe na like, kandi ukandire nako kazogera ka notification kugira ngo amakuru ajye akugeraho.